Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Контроль. Күҙәтеү. Тотальный контроль. Дөйөм күҙәтеү. Тотальный контроль. Дөйөм күҙәтеү. Радий Хабиров призвал ГИБДД ввести тотальный контроль в новогодние каникулы. Радий Хабиров ГИБДД хеҙмәткәрҙәрен яңы йыл ялдарында дөйөм күҙәтеү алып барырға өндәне. Радий Хабиров призвал ГИБДД ввести тотальный контроль в новогодние каникулы. Радий Хабиров ГИБДД хеҙмәткәрҙәрен яңы йыл ялдарында дөйөм күҙәтеү алып барырға өндәне. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».